Hmar Chanchinthar ngai thlatu hai in reng in chibai. Tlamur ni som pasar zirtop ni sang ni le som ni. Chanchinthar team tu Mercy lalumpui. Ahmasan Chanchin tlangpui. Tui Chapaya district level officer meeting nei. Naupang thui mangtum tu hai zela thun. Manipura None district COVID-19 shupuya in thok fihlim. Manipur COVID-19 ngirmun. Manipur ex-MLA Chenkhatin BJP anzom. Assam Rifle High in Sarkar Khap Damdoi Tam Takan Man. Defense Minister in LSC le LOC akanding. Trump administration in foreign students visa rule alakir nok. Tuhin Chanchin Kim Changlemin. Tlamur ni som parukum sang ni le som ni khan district library a district administration kay shui na in. District level officer high in meeting pui thu takel lan nei. Hi meeting hi pawan yadaf IAS DC Churchanpur kay shui na hnuya nei ani. Ramsunga COVID-19 chungchanga malatu high report pek danding le mating paya thanglak danding high an shiltlanga. Mipui pungkhom na mun haya maikor mang ngai poi moding le standard of procedure high bosilawa zui sing apoi mo ji thu high shil ania. Mipui high in shil shit nonding le district library hi Changthar lekha in chuk num high in all sam taka an mang theidinga sim tha a working hours kom sukseding ti thu high shiltlangani. Eric Zaumathui kumsom pathum son of Stephen Vanlal room of Bridge Street Rengkai thui mangtuma ringla mi pahni chu police in Thamurni thum kumsang ni le som ni khan Chief Judicial Magistrate CJM Court Tuibunga in Langtir an ni a CJM Churchanpur chun jela umding thutluk na simin Thamur ni som panga khan police hain zela an khumta. Zelin tang dinga thim no chang mi pahni hai chu Prokas Dep kumsom ni pasari son of Benu Dep Seropa 3 Thaubal tuta Nagamapal Imphal umle Papu Kumar kumsom thumpanga son of Mangal Prasad of Durgadi village Rota district Bihar tuta New Lambulen 2nd Street Imphal khosamek hayan ni naupang thui mangna le in zomin Churchanpur police chun FIR number somnga pathumna pasari hnui kumsang ni le somni CCP PS US IPC zathum somruk panga somthum pali hnuya man anni. Manipura None district chu COVID-19 shipuya in thoka district filim COVID-19 free district masataka pung ani. Tlamur ni som paruk khan None district ta COVID-19 shipui in voi mi som ni panga hai chu COVID shipui pai talawa damfela pung anni a hospitala in thoka in suktir anni tak lein None district chu COVID-19 shipuya in thoka district filim masatak ani ti in Dr. Edwin Golmay Chief Medical Officer None district chun ashil. Manipur Sarkar hnuya COVID-19 control room in Tlamur ni som paruk kumsang ni le som ni zandar saria thusuk asima chun limta darkar som ni pali sungkhan mi somruk pali numai sompaku le pasal somli panga akai thar musuk an thoshil hing akai thar hai hi Churchanpur district ta panga Imphal West ta somthum pathum Kakchinga pakhat Kamjonga pakhat Tamenglonga pathum Thaubala pakhat Senapati sompakhat Ukhrul district ta paku ITI quarantine center Lilong Thaubala volunteer pakhat ti lo chu akai thar ha hi state danga in thoka hungkir wongan ni tu chana positive case musuk ta pho sangle jasari le somruk pali anvoi mek active case zaruk somthum panga adam fel ta pho sangle zale somni paku Tlamur ni som paruk khan Manipura ex-MLA le ex-minister Chenkhat le Congress workers Chenkhatin BJP anzom Minister hlui le MLA hlui BJP zom thar hai chu MK Presho Shimrei ex-deputy speaker Chingai AC member MPCC Janghem Lung Panmei ex-MLA Tamenglong AC le Ngursang Lursanate ex-MLA Tipaimuk AC hayan ni Chun UNC President Lui Gaidon Kamei le Suknu Bila Congress Workers Chenkhat Khoma BJP anzom bok ni in Sangai Express chun ashil
Tlamur ni som panga kumsang ni le som ni khan Tengnopal Manipura Assam Rifle Hai chun Manipur Police le in kopa dapui an thona achun Sarkar khap damdoi in rui thei WY Cheng Vibel C 1.5 man huding Imphal le more in kara anman hi Sarkar khap damdoi phurtu hai le damdoi manhai hi police kota pek anita ti in Assam Rifle thusuk chun ashil The Hindu in Atar Langdanin, Defense Minister Rajnath Singh Jotlamur Nisom Pasarile, Nisom Parithin, Line of Actual Control LSC le, Line of Control LOC Sipay Hai in Butsena and Digdingin Afeding ni in Ashil. He hunahin Chief of Army Staff General Manoj Mukund Naravane Komin Atoy Omding Ani. The Hindu in Ashil Zompay Danachun, Defense Minister hin, India Sipay Hautulin Haichu, Twitter fe Tlangin, Sipay Hairal Thumle, Thilpoy mo insok na dingin, Vibel si Zathum Chen an mang thay ding tu an shitira. Defense Minister hin, Tlamur Nisom Pasari, Voisun hin, LSC kanin, Forward Location Ngirmun NC ngata, Tlamur Nisom Parithin LOC ting afeno ngal ding ni in ay tulak na chun ashil. United States Trump administration chun ramdang mi student America rama lekha insuk mani taksa nge ya classroom a class lalo class pumpui online a tho hai hun I mani chen sunga dingin America rama umjing thailo dinga July ni rukum sang ni le som ni adan visa rules thar asim chu anuk kirnok tani in tholen ni khan Federal District Court Judge chun apung Harvard University le Massachusetts Institute of Technology MIT hain roina a ramsunga institution shang han Trump administration chunga case an file hnunga mitam takin soisela anlung oino thu anpung lang hnunga Trump administration hin athutluk na ahungsu no kani Trump administration in visa rules thar allow sim kinglet na MIT le Harvard University han anlo pek lut kha District of Columbia le US State Sompasari Haibaka American IT companies hing Google, Facebook le Microsoft hai khoma khlapin anzom veni Trump administration in foreign student hai tadinga visa rules thar sima ahung nukir nokhi India rama inthok student hai thangin khovel rambung tumtuma inthok America rama lekha inchuk hai tading chun hadam naro pui takane Kumsang ni sompari le sompaku academic year khan US hin ramdang mi lekha inchuk nui somchung an uma Student and Exchange Visitor Program SEVP report thar tak dungzuin January thakhan US institution shan haya course tumtumin suk dinga in ziklut India mi student nui khat singku sangli zanga somnga paruk an umti in Times of India chun atarlang Ole khang hai po kha tu ta tuma Hmar Chanchinthar ei pungle ei ngai thak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi